na UDA. And so many narratives share around that. Oh yes. Oh yes. Now they are trying to do that feat now in Mbeere. Oria UDA kite Jubilee. Yes. Neguo UDA eneda gwikwo. Yes. That is what they are trying to do. Well, we can't call it. Todo withiono githie kieto ne the campaign ndio cicacite. And of course their developments. UDA matikirugametie Rojina retwa riho rirarituhira mundu kidogo. Litirenda agota mukoro guo tekuno riandikitwo. Yes. Gitumwite riu na githungu tuhingire githungu etagwo Mthende. Exactly, Mthende. Mthende. Yes. DCP re chama cha skio re. Agothikĩria ground. Yes. Matiai na candidate. But now they have said just in they will support the peace candidate. Newton Karich. Yes. Yeah. Newton Karich mwana mwembu. Newe mekurugamia. Karich dui akwetu ni anakorwo MCA wako gwetwo Muminji. Nah, I think he's still sitting in MCA, right? Well, if he's going to vie for this, I'm not sure he will still be sitting MCA. Yeah. He needs to have resigned. No ginyo resign. Yes. Etekero ne IBC gukora kihuranira ni. Oikorwo ina giturwa kia guthurwo no ginyo iko ni gia gikinya muthia. Yes. And this is very interesting though. Newton Karich Nake is not a shovover. Yes. You see one na leto ine muno ria kumoga tene. Yes. Na ne kwetu siasa ine as MCA wa kura Muminji. Yes. But they also have another thorn in their flesh. Not just Mthende. Mthende. Now the front runners is Mthende. Newton Karich. Oyo wa MK yaretwa atia Muthoni. Oyo Boy ni wale arugamena giki guthikiriria ground. Yes, ale arugamena DCP. Ikinya andu akimela. Gezi ogethio no. Arere boy. Etikiti turako ni okangafia. Arere boy tokona tikiti. Arere kamwera atia. Tokona garia thani ni ucoke uge ndrenda. Ndiveda. Ni ukuona. Ega tonyitire muini we hau. Muini twe kwa kahinda kanene. Muini twe kwa ihinda inene. Wainire Muthoni kibagio. Yes. Na kiwale me amu arusi yetu iwe December. We twarugamia. We uthabaki ukaonera ku. Kaona grathi muine. Moro ne Karisi. Twarugamia u. Karisi. Enyewa mwena boire. Oro cio nduko ndina nywe. Yes. Uri mwana. Mwena mundu ucio ge urata mukika. Ndotego tegora. You see, he also has to be unsettled because you see now MK. And MK Moses Kuria is not also a shove-over. No, he knows his politics very well. He's a master politician. Yes. Na niyokodika na is it Juja? They won in Juja. Yes. Na Koibori. Yes. Is it? Yes. Yeah. Na kiama yake ya ito CCK. Chama cha kazi. Yes. Gwenda kuga. Si chama cha mapinduzi. CCM ni ya ni yako ile TZ. Ni ya tata. Ni ya mama. Ni auntie. Mama Samia Suluhu Hassan. Yes. Ndaigwa kule guthiete ri. Ni cagure Suluhu kana Samia. Nobody else. Yes. MK ni yake rugametie ke? Candidate. Mo candidate ko de Mbeere North. Yes. Na no nake kiana ya Simba. No mo it has to be a growing concern. Of course. Because the opposition now has two. Yes. And the government of the day, UDA, they have Mthende. Yes. Ona. Yes. Leo no mwaka leo regathia gituke concern. Arere mura. Wa mathani ni urajigua. Ndakoigua. Ndirori atiriri tondu ikarete oro hau. Atiriri. Karwa keta itanira nginya kiria gitigaru. Kaguo mundu kigie njugo gabio mundu wake. Mundu arugamio gwa kunja. Asa muthado ni manyitanaga rimwe.
Hede mwekaito ne moro nake. Na muthoni we. Na muthoni we. Ituogi yako miobane no. Tukuona hino ndio tuona. Na ndio yakwira mutha. Moro ucio waku murugamie. Ni tukamwethera kaundu thirikari ria tugathondeka. Ni ngai ngumurathondeka mwenayo. Uthare oria hiri. Aita gukwihoya. Moro ucio ni weheria kana ndweheria. Azi ke hoyo kiria na ati madam. Tutige tuka turi aragira undu. O andu aitu no maroka gutuhangirira ki? Gutuhangirira andu. Azi ni tege wanyu. Orojo akura rogamia retu atia. Azo boy. Agora boy, agomonia beri. Bueno, ara na kono go. Ei, boy, yo vale aí ni. Amudede, acho tokamonia beri. Acha kuria ne ofatara wikale thiradu. Andu magathia me kariko me hamwe wekindo kimwe tutingituika turi aragira maundu guku mukarora wacoka mugathi uguo twehera keri ninge mukaga kurehe maundu magi undu ucio tutingitikira mutingitikira mwena u wetho turi handu tuyurugame guo iko kwari uguo we nawe mutha kokuroria ciugo ifara nduriria ciugo orame ni ndegia simba. So there must be talks between MK and Honorable Rigiji. Yes. Yes. Ade mwana ni mwana yeye yake. Ade ni ni agweze tembere mwezo muthi. Yeye tayari nina kali ndizi wakwa. Na kali ndizi wakwa ni tumapete kia campaign ya zungumeka yone. Nginya mwizo. Yeye ni murageze mundu. Oya kinya date 27 re. Moga ni kimurathie kiama kia DP. Munale mone kwanyu. Athirire kai moga mweherie si. Amedi kare DP. Aya tigana siasa icio mothe thuguria. Ni uke tuikare thi tumenye atiriri. Mundu uyu tukumuthigithia ati ari hare iguru. Ni oye wegani ni ngoragwo ni dawa ya William Ruto. William Ruto ajigua au akagatoro. We urare kundu hu ukimuhe advice. Kurarema. Orokana gukuja. Riu ni rukani advice. Ni wale biro ku advice yo. Munene. Eiga yoro gwe tugacema nyire beini. He kauru tanyita mothezi. Na ndio ndonyite undu kuondu. Kahora. Tingitire undu umwe. Mundu uyu twamwihe agatwara ithuothe. Mena muthende ucio wake. Mundu twamwiraga ne gutuikarira. Gato kio kereme kwaria before date 27 of November. Ye mutigaja erie siasa mundu ni arugamie mundu ni arenda. Yo keire dionu. Muna kasiasa ciake. Wana waititwa rugama jiro icoka kirugama Kiambu. Nagotire mundu amuririe. Na yete abete azuru kabete. Wana waititwa kiuka arugame guku akiro kuwa Yesu we orire guku. Nele andu ao kou. Akiro kuwa Yesu we mekuaga orire guku mbere. Na kere